Ove godine evo 420 studenata kada su u pitanju dodjela boračkih stipendija. Ono što mi je drago da smo iznos tih stipendija povećali na 1200 konvertibilnih maraka i evo odmah po potpisivanju ugovora, znači unos u trezor nastojat ćemo jednokratno što prije u već naredne sjednice da isplatimo stipendije našim studentima. S druge strane, obaveza, dužnost svakog izabranog zvaničnika jeste da čuvamo, znači prije svega i da odgovorimo prema našim boračkim kategorijama. Nastavimo to i kroz zakon o dopunskim pravima i vidite da smo prvi kanton kada su u pitanju i prava i kada su u pitanju primanja naših boraca, a kada su u pitanju i naši studenti, naši učenici koji dolaze iz naših boračkih kategorija, jer oni su ti koji iz prve ruke znaju kako se diše za domovinu. Oni su ti koji iz prve ruke znaju kada je domovina u pitanju da nema kompromisa. Mi smo ove godine zaplanirali vrlo značajna sredstva za stipendije naših studenata. Negdje oko 400 studenata je ostvarilo pravo na stipendiju koja nije mala, koja je povećana u odnosu na raniji period sa 800 na 1200 konvertibilnih maraka. Mislim da imamo još sredstava da ćemo finansirati i druge vidove obrazovanja naših studenata i učenika. Mislim da je ovo dobar put da pomognemo djecu naših boračkih populacija koja zasigurno nastavljaju tamo gdje su njihovi očevi stali, a to je razvoj demokratskog društva i naše domovine Bosne i Hercegovine.